Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphiki balungushuze manje into washutheke yona leli pipe leli plastic ngifuna ingene irelexile imthamo nalento iyangicina la sanibona wengane zakwethu lapha ngibhizi lapha ngiyaxolisa nami bakithi ukubaluleka njengomongameli bukan babo Richards Bay it's a health program yeah la health pro kwenziwa yonke into ngiyaqala ngalo ngazalo kwenziwe izipho ngiyaqala bathi akusona isici bathi cha hayi akunankinga nje noma ngenziwe izipho bathi ngeke ngishintshe ngizoqhubeka ngibe indoda nje awusho zahwaywa isikhathele laba besikhokhisa bethi abafuna ukwenza izinto zenziwa yini inkobo ke namhlanje yakhala nalamadoda yanga ebantija lamadoda amabhinqa wasilutho njalo seromantic balekile nizongeniswa la uyabona lento le akomkhama mbongolo lo mabhinqa akomkhama mbongolo lo efana nikwazi la amavitamini enza igazi lise njengoba kuthi December nje nestress sokuvalwa kwezo kodwa kwamanje lalelani we guys lalelani la mina njengo president ungizwe ngithi dlalani ngakubonakala lutho qhubekani nidlale hawe shembe utheni lo muntu mana hayi utshotshwa yonke indawo ke lapha mawuthi utshotshwa yonke indawo ungijoja ezisheni ungijoja ngapha manje abafethu eseyikhala kimi mana sesi ukhupha omunye umthamba noma uqhubeka lo wathi vele ufakile sothatha lo mncane nyalo omunye nyalo futhi omunye awushembe mana akikho into edaka nayo enimnika okudaka nayo cha la ukuthi ngingezwa ngiyasaba ke lento uyabona ke la into ngiyisaba yona angibesabi nje laba baphethizo kodwa ujova uyabasaba nansi uyabona ke mhlawumbe nibuza ukuthi yini esajokiswe umjovo ngcono ukudutshulwa kunomjovo awu yesheme hayi sawo omunye manje ngoba uyabona udoda lento uzophazamiseka lo ngathi uvele usona ke siyakhala ke ngani zakwethu umshubo maphinqa ikhona la ngayo yimlo kulona ifake wengane zakwethu ngiyacela nje kuseli nje sizokuthiwa sekukhona lenye igciwane liflyile lasuka le emakubo lizoba ngesicefe la iviranda hayi bafethu hayi siyacela phela siphila impilo yesipunu la sithi siphethe nathi sibe siphethwe siyacela ngane zakwethu ukuthi kuse-early in advance siyacela uhulumeni cela ungasijwayele kabi uDecember manje siyacela akufofayo bakithi ngeke ngcono khona uvela sijove ngenkani kongcono siyovuma kuphela ke lapho ngcono sijove kongcono kulo mngavaliswe do you understand ukuthi umonakalo ongakanani abantu behlela imicimbi behlela yonke into uqhamuka uzovaliswa wena ngenxa ukuthi nestress sokuthi udliwa okhethweni asingeni lapha ngeke xabushe ngeke ibingafly ngani le virant leni izovimba umhlaka wami
ibiyekeleni hey cha niyajwayelana kabi bo hayi bo hey ha yazi bengini ngizonyeka hayi kuyaphuthuma ngisazo address nation nifuna ukwenzani ngenzela nini inzipho ngifuna nini ngifuna ngimthuwe kahle ngimhle la neteko lami libizayo lapha nanti yana liyabiza 16,000 iteko ya iteko lami ya ngigqoka iteko la 16,000 habe akudlalwa lapha theko lo mngani wami udokotela uKhehlelezi ngoba nina niyakhonkotha ke njengezinja ubeyoyithengela yini impahla emveni kwalokho hawu wathi cha usekhathela abantu bethi ngikho amafake ngibe ngiphethizwe ngathi mina ngisuke ngingazi fake so ngibona mina kushibhile bathi hayi ngathi ngithi mina let la ikamera ngishuthi akaza sangishuthi kuba niyaphapha ke ngikhuluma into engingayazi nje ngani ngazi ukuthi ngilala ngibeni ninyanyisa ngitshele nani niyanyanyisa khona nithi ningabalandeli bami niyanyanyisa ngishokini futhi ngiyeke phela ukungilandela ngijoba ubuhlungu kodwa nami sengikhipha istress umjobo ngisikhiphela kini amaphosa bhekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi yena